يعني كسكار قربانية أبي بويرينا اف محكمة افروكا جرينج بوما محكمة كا جرينج بوا اجبركو قريب ريبونك پیدا بویا راسته چه گورانکاریت مازن آخفتن و دان پیدانت و دان نروی دان في محكمة دا بس أنا خود البردامیدان في محكمة و تقال أو داخازيت محامية و باريزارت ما كرين أنا خود الدهاتي دا توقعت كان جينا هندك أنجامت مقنع بوما لحتى نو كجي گورانکاری سردانه هاتينا شوان داخازيت هاتينا كرين كو گمان تدانینا تأخیره که جلسه به داده تا کنن که بیستی ده ده انجام دان دوی موایده چونکی اندک داخازی هاتی نکردن شوان داخازی وکو پارێزەری ما ئاماژە پێکری تەلەفۆنێتوانات سیستەمی هەتە سێ بۆ ماوەی 5 ساڵان داخواست بکەن گەل ئینانە ئەو کچادی ئەوەکو حتەنوکەنە ئینات دادگەهێدا ئەوە ئێکش داخوازیان سەرەکینە هەروەسا شوان داخوازیەدی ئەو سێ کەسێن هەرێما کوردستانی داخلی تورکیا بووین ئەو فەرسێکەژی ئێکش داخوازیان سەرەکینە دەبیت خویۆتێت تاوانێل دەڤانە دیار بن لێ بحەقیقەت دادگەها ئەڤرو دادگەهەکە یا بوومە geleka giran bû ev mirovêt medîtî mirovêt bêqîmet û bêbiha ebed tawaneka vê ihtirafiyetê ji van cûra mirova nahête kirin îlla planeka dareştiya bû evana hatiye dareştin palpiştiyek bû vana hey mirovêt gelekî bêserûber û ketî û bêqîmet bûyne حقیقت ji ber hendê me daxwaz kiriye ew ê heqîqetê berdewam dilêgerîn ku ew tawan ev tawanbarete kereste û robotê kîj cihetî bûyne em dil vê geriyên ji ber ku ev mirovê tenê ebed çi qîmet û çi biha û çi eqliyet û çi ser û sîmayet qatiliyê li def nebûyne ji ber ku mirov têtîn te derê hem emrê wana hem wicûhê wana hem ser û berê waya axiftinê mirovê bêqîmet û bêbiha bûyne ji ber hendê îlla planeka dareştî bû vê hebûye û ev استثناء قانون تركي بهتا كرن كو اعدام تدانينا ما اوا گلک داخواست کری اب انا هي خود ام دگهینه وان انجاما اگر دادگاه ترکیه و اگر حکومت هریما کردستانی گل ما مشارک بیتن دهاتی دا ام بشین اوی اوان توان باران درست هی سزا بدین درست هی حقیقت جدیار کین اگر اف جدیت بیتن انا خود دل کسو کارت خو دل خلق خو هریما کردستانی خوش کین اب انا یا خود سزا دان اوان جبر هند جارید جلسه اکیدا راستی او دیمنه بوم دیار نبویا کو ام بشین حقیقت دیار بکین